إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga luks pagaryami absumpay nagyang kaya dalagang uswara agyang kaya radio station tano pumangni nami si kwalla ama pipi aginawa niyo nagupakambarakat nyarkano agyang kaya gawi nagusup makatunog gawi nagu ilidas kanunian ilidas taniyang puong kumurala ang matatago si sagyang kagawi nagu supa makatunog agawi giabuso programa niyo iningaranan tanong sa katendingan sponsor agyang kaya Ministry of Human Settlements and Development sa kapaguluan ni ron agyang kutwa minister tano ada sa Lakaw Arwar ki Attorney Dr. Hamid Aminuddin Bara nagusalapido niyan siyapan so office yan sa kababalo niya na Member of Parliament agyang kay Office of MP Bara. Ay hadap sa gyang akiad na gyang kay programa tanwa katendingan na ipaguguptan no si kudi katendingan na si kudi di kapagingad di katendingan na kumani sarak tano di katendingan na si mga walay tano naguso darpat tano nagu isap na hadap yan na ipsam pemer kano agyang kutwa mga usayan mga updates nagu mga rayagan makapantag si sagyang kay a minister tano nga nababugyan ng pan mga pagriya kapkusepan saya agyang kutwa mga usayan si ko agamat tano agama Islam sa karina sa kasusuporta agyang kay a minister tano si ko agamat tano agama Islam. Mga luks pagarami, ay sa manaya ako sa tano, nagyang kai fitna, mga padko fitna, amitatalamba, misusugat, si sagyang kaya masa tano imanto. Paganaro nagyang kaya fitna, naditano ng kapalaguyan, kagiapad na ng psychoprophecy, o di namin isampayar tano, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapanggulaw lah. Nasid na yamya kapoon si kumas sa mga khulafa ar-rashidun as-sahaba ridwanullahi alaihim aro likaan o Allah agyang kuta pamintuan fitna si sagyang kaya unabitano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugay namin sampan adna fitna ap kita namba na adamambu mga bulong agyang kaya fitna ami alimambu o agama tano agama Islam mialoy o Allah nagumialoy o nabitano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam genga fitna genga na kalima a fitna nasyanan miya kapon sa geng kutwa fatana ay kapapagusaraw ng mga basa Arab na lagid sa geng kutwa bulawan fatantu dhahab ay pinit na ak naging kutwa bulawan ayaman na ito, nagyang kutwa kapra na ngayon, si sagyang kutwa bulawan, si sagyang kutwa apoy, kaanon madaagyang kutwa marsik o dinak na ba titwa bulawan, na bumaylay nagyang kutwa, titwa bulawan. So, ginan ipakasalian. Suman so fitna ap kisugat raktano, nagyuto nun so tapang wallahu subhanahu wa ta'ala. Malagid si iku agamaw manusya, si iku panarimayan, malagid si iku simba, melagid si ko paparangayan, melagid si sagyang koto pamanadin yan di kapaguyag-uyag, melagid so fitna si iko pamilya, si iko wata, si iko ginawa, si iko siringan, si iko mga bae, gusalakaw di salakaw. So madakla pitikla siya naging kaya fitna. Ugay na, anto na sabab, aw paman na kapkasugatan wa fitna. So Allah subhanahu wa ta'ala, napiakarayagyan nagtanwanan sa suratul Ankabut sa ikadwa aya na ikatlo ayatan tigyan
Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Tayo, bando na itigo Allah, batiyangkap sa ginawa o mga manusia, bayaran tiyangkap sa ginawairan, bayaran aya mapipikir, na basiran din bagakan sa kapagirawran na kapagirawiran apirat ti ami so Allah subhanahu wa ta'ala sumyud kami ko agama wahum la yuftanuna disiran tepengan wallah disirang kesugat ta fitnah wa laqad fatanna alladhina min qablihim sabnar tigu Allah subhanahu wa ta'ala amya sugata fitnah sugata amya fitnah ti panganami sumyangaw na aniyo miyangaw na aniran fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Na miya tendu wallah miya kenal wallah suskan yan uto apat isagyang kota paratian yan piura gyang kota paratian yan na gyang kota bukag iparatia kana bayaman uto mangurip no Allah na badi katawan wallah suparatia na sumapapadal mo kupuso manisartano ayamat ang benar sagyang kana aya na di pa kasenggayaan wallah agyang koto aadna paratian yan na gyang koto akurang iparatia malubay iparatian na ugyang kuto ada paratian yan. Kagisak tanong na ay panariman tanong sa gyang kaya paratian na sutig tanaw murug mirat kaumanan na kalbatan. Ay apya kawanwano na badmada agyang kutwa paratian tanong. Ay pupunablan tanong na kaumanan su paratian tanong makanggula lang si kumagalab tanong mga simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala na ay man nakapagkalbati ko paratian na iraman utamnya kan dusa su manusia. Anak ayah pia kawan-wanon na beban mada agyang kota paratia lagi dagyang kotwa kang galbak sa mga galbak ay papakali o manusia siku agamannya. Tayo sama na miyatan to tanu apat pangantano o Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayin tanu sa mga padatapang amitatalamba si sagyang kaya masatano iman to. So Abu Hurairah radiyallahu anhu na miya panuto di sagyang na Sahihul Bukhari na Sahih Muslim. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبترئيا يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل متفق عليه. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang ke hadith at tigin na yataqarabu zaman. Maana di pepakarani udina miya makaranis so mga oras. Miya makaranis sumasa. Isa apaman na kiyausesa no mga ulamatan na tigin na so mga umur o mga manusia na mga miya makababa. Maana di pekalan dua giyong kutwa umur. Isab na tigiran na miya karani agyang kutwa kag damasi ko oras, miya kagagaan nakapapagis gagyang kutwa gawi. Isab na agyang kutwa kaya pakarani umanidar pa, alagi dumya miya pamakusi ko muna na iplelek sa taman sa Manila na pipira gawi, na pipira ulan, na imanto na isa ka oras, dua ka oras na miya ka makan sa Manila. So sa mananan na tiginan, mi papakarani, o di na di papakarani, agyang kutwa mga oras. Lagi nagyang utatigtan na sumanga umur tanoy man to namya makababa. Wa yanqusul amal. Ban na muskila na tig Rasulullah apkel bata nagyang kutwa kapagamal. Kel bata nagyang kutwa kapagamal. Tabiya na naupama ko batan pagiles batan tanoy man to na api aki sumanga palugat mga simba na diinderay nun usab adaktan. Lagi dia na sulima waktu sambayang adi inderay nun usab adaktan. Ilain tanu manariso Allah kainibgay ni aragtan wagyang kutwa 24 ka oras. Pagpakaginawat tanu piya-piya. Pagpakakan tanu piya-piya. Turugan tanu piya-piya. Sama piya sa mga ginawat tanu na di tanwari mi bagay si ko Allah agyang kaiyadamat 20 ka minutos. Ay tindig tanu nagyang kutwa sambayang tanu aparalo. So tigu Rasulullah miya kalubay agyang kutwa amal.
So mga salafus salih na ayab tadiran na andad ni ka 40 ragu na idadiran na mipapaka pamana misisibay-sibay siran din sisagyang kutwa mga simbayran si ko Allah. Mana pia kan dek liran din agyang kutwa simbayran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gina sagyang kaya masatan naman to na sanjakap keluk sa manusia na kapapaka naman buagyang kutwa tamayan inamyan sisagyang kaya dunia. Wal'iyadu billah. Taib, tigman Rasulullah wa yulqa syuhhu nagu pepaka ketagutigyang ko mga puso agyang kutwa ka pipiktuwi subhanallah ketagutigyang ko puso agyang kutwa ka pipiktuwi batan kilay si sagyang nga masa taniman to nakapakaya masusugat yan din atan to agyang kaya masatan so kipliun ko dia ka to mga tamok na malubay kailan tanuman sumyangaw na antano si kumaso Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala at tigil na sa kanya ni ikalima khalifa minsan mawata naging kutamasan yan nagusuma khulafa ar-rashidun nakagisabab si sagyang kutwa kaya umpinian si sagyang kutwa ingid sa taman sa di pananaluwag yung kutwa diya kat o antay terima sa diya kat kagi sagyang kutamasan na sabab sagyang kutwa kini tunayin o mga laytamok si sagyang kutwa diya kat na miyad agyang kutwa ka pupubri si sagyang kutwa inged taman sa si imyawri sa upama na babudi pananalo agyang kutwa diakat sungkano sa baytul mal kang ano makwa sa diakat sumakikinang lanon na antunay suwan ka ilangon din mikawas sa agyang kutwa amadaklataw taib so pamanay sa niya panya kita gyang kaya kapipiktuwi peninding tanurun inutig wallahu subhanahu wa ta'ala wa may yukashuha nafsihi so skanya no to amyadinding niya na ginawa niyan puun si sagyang kuto akapepekto faulaika fa skanya naging kuta muflih skanya naging kuta mitugumpia faulaika humul muflihun sila naging kuto mitugumpia palpan nami alu Rasulullah natigi na watadharul fitan perkara gaging kuta mga fitna marang-barang naging kaya fitna si sagyang kaya kadato fitna si kukundadatuan lagi man naging kapakaw maaging kaya kalilimod akad man naging kaya suburno adi ipa na parang mga ulamatan wallah kapundukawan sa mga ulamatan sa kipapanapandiran si sagyang kaya kasuburno di na nang kapakay mga pagarya aging ka nakasuburno kagi ayami aloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pimor ka anu wallah sumisuburno so tumyari masa suburno naguinukitan agyang kutas suburno kanaba busi sagyang kaditan di ka pamilis sa uluan kataman siku mga opisina tanong taman siku paman na mga ito kadato taman si sagyang kutwa kapapagaplenga tabiya siku mga teacher kapapagaplenga sa teacher na pakabagam sa suburno taman sa papagaplay ka sa pulis na papakabagam sa suburno fitna na naman lamang urip ng Allah fitna amala si sagyang kutwa tamok batanwari di pakakaniman to sa riski halal batanwari di pakakaniman to sa tamuka halal na ino tanwari di panabnari yan naman ay kapakan tanong sa haram ay mata ang benar nakagiyam miyada agyang kutwa pamanan na kasusuat isagyang kutwa riski wallah halal kaming gagalubakapan mafi-fitna agyang kutwa manusia si sagyang kutwa tamok na sagyang kutwa kafi-fitna ang ganap tepengang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala taib tadharul fitan kilay pupakadaya mga agyang kutwa fitna tigu Rasulullah wa yakthurul haraj at amno isa fitna may susugat pakada katigin suharj wa yakthurul harj tigina ya Rasulullah wa mal harj ya Rasulullah anto nagyang kan na harj natigo Rasulullah al-qatlu sukam bubunuay suka pamuno subhanallah so isa na naman at pangagtan waging kaikiadaan sa arga agyang kutwa ruku agyang kutwa muslim badi so agamatan o agama Islam na tanton yan na inargaan agyang kutwa paman na manusia so muslim paman na so Allah subhanahu wa ta'ala ubatan o pumalingan iso kianan yark tanong na inadaniyan so
Adam alaihi salam na piyaki sujudan yang ku mga malaika. Sa sela-sela yan sisaging utua sa kini purunyan sisaging kuta pangkatan o mga manusia, pangkatan o Adam. Na nagdiyan mang nagyang kutambawataan o mga Adam. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim sabna ra inad nami tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Inad no Allah sa manusia si kumya kapiapi abuntal na sagtano na datano argay yagyang kuta kiad no Allah sisaging kuta pagritan wa muslim. Sudin ka pa kay mga urip no Allah, ubang ka anyaya, agyang kutanyawa, agyang kutwa pagaring ka. So isadan na nami tatapang nagtanong, miyaaloy siya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ko isa man hadith, miyaaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan. Miya panutuloy ni Abu Hurairah, laidian man muna si inikaton sa gyan kana na sahihu Muslim. Tigo Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim. Ay ngayon makay kanong galbag. Galbag kanong tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panabnabnar kanong galbag tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadap nga pakataling umaagyang kutwa fitna. Fitna. Nanto na yung kapakataling umagyang kutwa fitna. Kakita'il laylil muzlim. Lagi dagyang kutwa tunog-tunog kalibutang o kagagawi. Subhanallah. Kalibutang agyang kaya fitna kapapakataling umayan si kumanga manusia. Yusbihur rajulu mu'minan. Subhanallah. Kapitaan sa manusia na adna paratian yan wa yumsi kafiran. Napkagabian siyan napkadagyang kutwa paratian yan. Wa yumsi mu'minan napkagabian man napparatian yan. O di na kagabian na naparatian napkapitaan man nadaaban yang paratyaya. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Na din yan dipesaan so agaman yan. Misabab busaging kutan na nga yan, babaya yan si sagyang kay dunia. Subhanallah. So isa na paman na inang ka makapupun si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigin na ngalabak kanwa ki mga tao. Sadang ka nga sugat ta fitna. Kak nababuo pa man na nabatano nabalang na miya sugat ta fitna nabaskan yan miya ka awa miya ka pas miya ka nida si sagyang kuta fitna ini tepungon Allah. Fitna si sagyang kuta kambubulawasan ka bagan miya sakit. Nadinggap na yawa ikasakit ka. Tinggap na yung kasakit ka, nang galabag ka din sa amal. Lagi diyan mang nagyang kutwa tamok, nakuha ang kasi ko ginawang kaagyang kutwa ka pipikto eh. Kamay ko na miya fit na kasi sa agyang kutwa tamok ka. Abadiyin na ininsanar ka ben, ini panginsanar ka anan wallah. Napapagilayin ka wallah o kitunayin ka agyang kutwa kabnar, ami sa sanggulay si sagyang kutwa tamok, ay ininsanar ka wallah subhanahu wa ta'ala. Fitna si sagyang kutwa pamana na panarima. Fitna si panarima makasisilay. Na madakliman to agyang kay mga tao adinan di Panginoon sa kitian de manay kapakasilay o para tiyatano anda manay kapakasilay agyang kutwa panarima tano aaya makakadeg o mga para tiyatano nagpanarima tano nagyuto so panarima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguso mga salafus salih asiran so mga sahaba ridwanullahi alaihim so mga tabi'un naguso mga tabi'in asiran naging kutwa piseksyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya makapiapi amasa khairul quruni qarni ayat 3 na miya kapiapi amasa na sumasa akan tigu Rasulullah na antay padiyan sa mga sahaba ridwanullahi alaihim thumma alladhina yalunahum summan sumya katundukiran summan sumya katundukiran tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tigu Rasulullah ngayon makay kanong galbak sadam kau maagyang kutwa fitna. Dam kau maagyang kutwa fitna. Tay mangurip na Allah di tanu mandil nga nagyang ka nakapapagusyatan ako piti barang na fitna katantun na banda kalagyang kaya piti barang na fitna ko tamok, fitna ko kapanamo, kaharam badi su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigyan na layo balil mara yati zaman pa kau maagyang ko tamasa adi din tatagun sa ginawa manusia awan dan yang keku agyang ko tatamukyan amin halal amin haram ino pakapun sa gyang kutwa halal si pakapun si sa gyang kutwa haram. Subhanallah. Dahil bliusan mga pagariya naging kaiyaw pa man na kapapakalidas tanu sa fitna. Paganay ron, akilidas tanu ron na awatan tanu agyang kutadar pa o fitna. Awatan tanu agyang kutwa katataguan si sagyang kutwa fitna. Lagi din na fitna si sagyang kaya tamukiman to.
fitna sisageng kaya suburno. Awatang kaging na suburno kami yang kali discount. Di nga terima kami yang kali discount. Taib, lagi dia na so mga fitna, mga tawa di manunun sa fitna. Awatang nga sila niya kali discount. Kaging ngayon to, giyang na fitna na upama ko ayat pakata na ano Allah naging ko tasik sa iyan na papakarangkom. Kapya kayo nung katanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya sa Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'alamu anna Allah shadidul iqab. Kalak ni wag yung kuta fitna tigo Allah. Pananggilay ni wag yung kuta fitna sa kanaba abu kesugat yan na susiran utuwa mga palalalim merkanu. Kanaba bu aya kesugat u fitna na baso mga palalalim merkanu. Baso mga tawa ding gelebak sa haram. Baso mga tawa ding gelebak sa di kasuswatu Allah. Baso mga tawa di susukat sa haram. Baso mga tawa pamana pasisina. Baso mga pimbarang na dusa. Baso lambuy kesugat tigo Allah subhanahu wa ta'ala fitna khasa sa sikiran kisugat di mangurip ng Allah. Kaya wida akan napapakaraks agyang kanan apa man nasiksa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Igira manutuwa ini sugat yan sisaging kan na mga tawa mga palalalim. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Nawuknalan yutig wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amataan na su Allah na malipedes agyang kuta siksayan. Mataan na su Allah na malipedes agyang kuto asiksayan. So gen paganay mga urip ng Allah, ikilidas taro sa gen ka fitna, mawatan wa ki isisagyan ka na fitna. Ikadua, na al-i'tisam bi kitabillahi was sunnah. Gen ko to paman nakakaptitan o siku sunnah. Siku Quran wallah, nag siku sunnah o Rasulullah. Upamang kaayatan o ipaguyag-uyag na gen ka na mapapadalam ko Quran. Nagmapapadalam si kusunna o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namitagumpiatan upama ko ayatan no ipaguyag-uyag na gyang na kitab mo Allah naugyang ka na mga sunna o kitukit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana ginandan su agamat tan agama Islam. Inusu Allah subhanahu wa ta'ala na inisugo yan nagtanong sa Quran sa kiyagiraw niyan, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khair wa ahsanu ta'wila. Tiku Allah subhanahu wa ta'ala hisanu amiyamanatea pangunutang kanu siku Allah, nagu siku Rasulullah. Pangunutang kanu siku Allah, nagu pangunutang kanu siku suguyan asunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimakna, ginan su kitab Allah Al-Quran na sisaya, na bati ang tanu, kanan tanu aging nga na mapapadal mo. Naugyang kanan ang mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, nagu pangunutang kanu siku mga uluan niyo, sisagyang kutwa mapia. Kenapa si sagyang kutwa kan dosa? Kadi kepakai suka pangunutan si sagyang kutwa dosa. Taib kata fitna tigu Allah. Fa in tanaza'tum fi syai. Upama kumaad nagyang kutwa fitna samiad kan wagyang kutwa tanazu. Anto naging na tanazu. So di ka pakap si sinabuta. Sukam bubuno. Sunganin sana upama na ditano ka pakap si sinabuta o di nagyang kutwa ridun nga so pagaring ka salakaw di salakaw natigo Allah farudduhi ila Allah imbalingan niwanan siku Allah imbalingan niwanan siku Allah nag siku Rasulullah imbalingan niwanan ko kitab wallah kumasuitan sisagyang na kitab wallah nagyang kan na mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makanggulanan siku kapsung tanong siku mga ulamat tanong makanggulanan si kapsung tanong ko mga madrasat to no maknal tanong su agaman tanong agama Islam makanggulanan ko kapumamakinag tanong si ko mga usen o agama tanong agama Islam andip ken agyang ko to aditan no kapakap si sinabuta na ugyang ko to pamana tanazo di ka pakambubuno man isa melingan tanong sa ging na kitab wallah nagu su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wad na miyad na simukat ikukumtan ron nagyang ko to kitab wallah nagu kita agyang kana mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billah wa bil yawmil akhir pamatig wallah ku anna paratiyan niyo si ku Allah nagusu anungan na mauri so
Aya kidas tanu sagyang ka fitna mangurip na Allah naginan su kitab wallah su Quran nagyang ka na sunnah o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aginan ima babaluya pasudan uditanu di kapag Islam. Kaya man napunabnab na ran tanu na su sakar kabintang tanu na mabaluy din na makaayon si ko agama tanu agama Islam. Batanu bunggalbak na ka-Islami, batanu bundato na ka-Islami, batanu bumagupisina na ka-Islami sa dabaon kapamanko nagunganinsan, batano bumamili sa uluan na ka-Islami sa dabaon kasuborno, batano bumumuryataw na ka-Islami, batano budin dulu na susalakaw di salakaw na ka-Islami, batano budin dagang na ka-Islami ak na baka pangakal, batano bu pamana petero na langon ka-Islami mangurip ng Allah. So gina ni kididas tanong sa gyang ka fitna. Ikatlo mangurip ng Allah na maadnagtan wag yung kutwa kaysaysa. Kaysaysa. Taib, kagya isa at tepangan wallah naging kota pagtawad silan may isa. Inusul Allah subhanahu wa ta'ala natina wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kaptini waging kutua taliu Allah ginan su la ilaha illallah ginan su agamatan wa agama Islam jami'an wa la tafarraqu. Gudikano paguparik. Gudikano paguparik. Maana paguyag-uyag niyo lang kan na su agamatan wa agama Islam. Di ka no pupenggalo ba sa salakaw pamana agamaw di na kita kawiyag-wiyag. Timu-timu ka no sisagyang kan agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. So isa ka pamilya, kaptin yan. So ikato Allah ginan. So agamatan o agama Islam. So isa ka opisina, kaptin yan. Nagyang kota pamana, ikato Allah ginan. So kapag agama, so isa kan datuan kaptiran. Agyang kota hablo, agyang kota pamana at tali wallah ginan. So agamatan o agama Islam. Nagudimaad na agyang kota kaw parektan. Ikapat mangurip ng Allah na maadnagyang kutwa kapakasabar, kapakaninay, naugyang kutwa di tanong penggagaan. Badagtan da makasagad mangurip ng Allah gyang kutwa kaya fitna ko mga tamo ko sa badagtan si sagyang kutwa scam. Miya scam tanuguni. Madagla tamo kami nirang gaun. Nangay no to kagi umani isa na minggagaan na ipapanapad no mga ulamatan wadi ng kapakay kagi apamana madakla kada dadunganum na ditanu katawan wanda pekapo nagyang kutwa tamok na kagi ada makasabar susabad kagi miakwaskan yan nagyang kota fitna agyang kutwa tamok da makalanat tantu aming gagaan daskan yan pamana pamamakinig sa mga katurumang ulama. Ikalas aw pamana kilidas tam sa gina mga fitna na so ditan di kambelingan si ku mga ulama tano pamamakinig tano sa mga ulama tano babuki maparwaw pamanaw man opisina na adna ulamaon isa par yang kira nagyang kota makadustan isuyong kira nagyang kota kapunggalibkairan si ku mga suguan o Allah subhanahu wa ta'ala na ino mga pagriya kakakate apaman na miya karami gagyang kaya oras tano nagumalutano miyaw riman tuagawi na ino kasi ku mga pada oras nakasumpatan buwagyang kaya di kapagusaya sisagyang kay agamatan o agama Islam, sisagyang kay programatan o akatendingan. Gyang kay akatendingan na sponsor raya Ministry of Human Settlements and Development sa kapaguluan ni ron attorney Dr. Hamid Aminuddin Bara. Saya pa kaurian ako nun, mga urip no Allah, na supang niya kang sikwalla, apang nintak wala mapipi aginawat tano, supang asasakit rak tano, na pamakabagan no Allah subhanahu wa ta'ala. Gupselam na kansan so mga pamilya kansan sa misyo, pamilya kansan sa shelter, so mga pamilya kan na pumamakinag lang ni manto so mga ginaway at pumamakinag na sukadandan o pumamakinag imanto sa giyang kaya radio station tano gibuso at tayo pagarinyo as si Isa Ibrahim sa ipsemper kan susalam peruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.